صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مولاي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا أبا عبد الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سيدي ومولاي اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة يا الله يا الله صلوا على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الشاكرين وخير الصلاة وأفضل السلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد الله تبارك وتعالى كواسو دنگاما چاست بندا یک دیوه توافتو منگه کو حزمتی هم حمد الله تبارك وتعالى كواسو دنگامن موجنوست هم دنگامن اکوا بارو بلا گودات تو اووا tarodola so ikerena matemi hem kolaso o žalostinena Imam Huseine alaihi salatu wasalam hem vakerena o čačipa taro odova sustuči salilo Imam Huseineske hem leskere evladinke. Erati vakergem deka pali fizičko borba protiv Ahli Bejti alaihi salatu wasalam и дуито борба со користингела душмајна Ахли Бейтескере сине вербално, јани пиречи бјај. Хемсар со вакергјум секогаш пробингеа кава матеми, кава кедиба, акала калешеја, таро ши Ахли Бейтескере саламулла алейхим тециден. Секогаш. Разно
vrste načinencer. Dovoljno ta ne slučke, što tu men od vas ne džanena. Uz od vas osne verbalno, alo da vakti nasam od vas mudarge ehli bejte alaihi salatu wasalam. Mudarge od olenda so bilam samo mangenas ne te jan ko kabur imam Husein eskro te den lek selam. Adava nasne buddur Angleder ne save biš berš ko Irak adava su činala pesine ko vlast taro Saddam Hussein la'natullah alejh ko te se manushin gere vasta činala sine ako manginas ne te jan te keren ziyareti. Mangia te kere ziyareti imam Husein ka çine ekvas. Akala şi ehli beytes kere selamullah ve salavatullah aleyh kola so penjargi ehli beyte penjargi imam Husein aleyhisselam denas ne pevasta canas ne tekerin ziyareti. Suske penjargi imam Husein selamullah ve salavatullah aleyh. Andingem дека трин vrste verbalno marena pesine protiv o ehli beyti aleyhisselam protiv o matem. Bakergem дека angene saviz mislime hadisia taro peygamberi sallallahu alaihi wasallam prvo дека tano harami te iklove protiv o halifa. Duito deko jeziti tano šeriatsko halifa. Hem trito bakergem дека olaveruinena o jeziti tano yek taro te shuduj halifia kola so peygamberi andingal. Akalas ne adala trin načina so andingem avdi inshallah čolamen panda yek način. Yek taro javer način kova so koristinge verbalno sarte borinen pe protiv Kerbela, protiv Matemi, protiv Ehli Beyti, protiv Imam Husein salamullah. Ate braninen jezite la'natullah alejh hemodolen so ange jezite kovlas tanu so zabraninge te kerepe lanete jezite. Jezite ko ehli sunnat vel jemaat tano zabranimo te kerepe laneti. Odolada so dozvolinge te kerepe laneti tane but tikne kobroj trin štarđene hem na ne adala bud bare alimija so u ehli sunnat vel jemaat delale na primer ne sa važnost. Znači džumhur poveke to lendar zabraninge te kerepe laneti jezite. Me kad ćete naftemen gedvaso Ibn Taymija vakerga kopiro min Hadž Sunna tom 4 strana 472 hem palo do vaki strana 577 продолжина. Акерала агар o Jezidi na naredinjate mudarene Huseine. Sawa alimijata ne složna kakav. Ovo akirala iđmaisi koja je sunna vel džemat deko Jezidi na naredinjao mudaribe imam Huseine. Amen akva ponaodori kasikava. Nego samo pišinge ibn Ziyades lanatullah alejh te sprečinalle te den Huseine bejati o manušatari kuf. Aka naposem продолжина. Pa kotar manuš te janal dali o Jezidi ili ne samo javer zulumkari na kerga tauba. Ili palem deka isile ne save šukar dejla sobrišinena leskoro zulumi. Yani Ibn Taymija vakerallah deka ako da o Jezidi lanatullah alejh mudarallah imam Husein salamullah wa salavatullah alejh sao javarada zulumi so kerga odva ponodori kasikava ako da kerga odva šajsile ne so šukar delo soka učarola dava lošno delo zamislinen ako akaja na ne sekta koja su tani kerdi protiv ehli bejte alejhi salatu wasalam soitano onda manuš te veruinel deka šaj mudare imam Husein salamullah wa salavatullah alejh šaj te čori imam Husein skoro rat ki kraj te kere tauba hemu Allahi tebarek wa ta'ala to prostinul tuke amangi tu iklovea katarva kerea na ne dozvolimo te kerelpe lanete jezite džava tuja akera ne dozvolimo te kerelpe lanete jezite ne je problem soitano pološno te mudare ke manuše ili te kerele lanete ake te akošav da jezite soitano pološno te mudaram nekas ili te akošav nekas te mudaram nekas akaba benk lanatullah aleyh mudarala peygamberes kerunuko ehli sunnet vel cemaat o Ibn Taymija vakerala de kana şay kerga tauba ili palem şay silene say şukar deyla so uçarena adava deloles kuro so kerga zulumi odnosno so mudarge imam Huseine salamullah salavatullah
Па до това керала хем котар джанала некој деко Аллах на не те опростенел леске. Аллах те опростенел котар джана. Аллах ще опростен леске. Значи ака ја сектата ни агар базирими спрема душманлуко карше Ehli Beyt aleyhissalatu vesselam. Tu сашај те кере Ehli Beyt'eske aleyhissalatu vesselam. Удар тари тоба правдоту ке не е проблеми шајтирането ко Аллах тебарек ва таала. Шајте кере тоба. Кова хем зулумите кере Ehli Beyt'eske. Mudargan Imam Aliya не е проблеми. Керган битке против Имам Алија, Језидеско родато Муавија ланатуллах алейхим аџмаин. Не е проблеми. Тоба не е проблеми. Тук е правда удар. Ама јеке асхабете не гирине, тогаш на. Тогаш си јан рафидија, тогаш си јан кафири, тогаш си јан мушрико, тогаш си јан са. Јеке асхабе само те не гирине. Нина мора те не гирине, например, тоа ке на нема кале асхабе абути. Тогаш си јан сату. Ама Ehli Beyt те мударе на. Тук е правдо удар тари то. Иначе това со ова кергеа кате дека о Језиди ланатуллах алейхи на наредингеа мудари бе Имам Хусейн алейхи ено дова ко наредна дивеса касикава јасно мадвата е јасно бутики историја дека Језиди ланатуллах алейхи нарединола мудари бе Имам Хусейн саламуллах салаватуллах. Англедера кана некој те волем те вакерал шунен Ибн Тајмија тано екстремно абдие нели вакерена на офтано пример селефиско акида вехабиско или сарем на цело Ehli Sunnat wal Jamaat veruju na lako kao. Цело Ehli Sunnat wal Jamaat veruju na lako kao. Ešarije da, Maturidije da, Sufije da. Еклендar tano Gazali. Gazali penjardo Sufiya. Gazali penjardo alimi ko Sufizam. Офтано адава со хем дживдинкерге Sufizam, hem дживдинкерге Ešarisko, Maturidisko akida. Gazali tano penjardo. O Gazali сова керал. O Gazali си не пучно дали тано дозволимо те проклетинел пе се Језите. Дали си не задоволно е мударибае Хусейнео Језиди. Хем дали дозволимо те рода е Језитеске рахмети таро Аллах. Па о Газали одговоринге. На не дозволимо те проклетинел без муслимане кони са во случај. А кој проклетинел е ке муслимане офтано проклетимо. Пало акава о Газали о Суфија, Ешарија, Ehli Sunnat wal Jamaat. Анала не саве хадисија таро пегамбери дека овернико муслимани ле скоро частани побари тари Кјаба. Аква јани мангелато акело езитано муслимани хеманала хадисија дека на о муслимани ле скоро час побаро тари Кјаба тано насминеате проклетинели. Аква Језити ланатуллах алейхи тарале Кјаба. Джахил ни заеден. Аква Језити тарале Кјаба. Сави час керге Кјаба ке. Jedino manuški istorija su vakirgapeske halifa, a naredingjate napadinol pi Kjaba, naredingjate napadinol pi Medina. Penjardi stučka tani ki harra. 3000 maksamija. Kerdetani od tetari zina. I vojske jeziteski lanatullah alejhi avena ki Mešđiden Nebevi, ki Medina. Avena i vojska e jeziteski lanatullah alejhi kole juvla mangena jana starena hempalo dova ki Medina poevena pe 3000 maksamija tari zina zadetane. Akaba Kjaba o Gazali analeske dekaleskiri častani pobari tari Kjaba. Pa do ova čerala. O islama jeziteskoro tano potvrdimo. Јани муслиманите. А дека ов мударге Хусейни од ова не потврдимо. Ни на наредингја, ни на одобрингја, ни на сине присутно ке да мударге Хусейни. А кава са повише пути наведингјам дека са од ова ка докажинав ко наредна диве. Па до ова керала. Хем ни на не дозволимо те мислинал пес дека кергја сав ко нешто Језити. Дека наредингја шунен. Сеолошно мисли бе муслиманески тано харами. А кој тврдинала дека Језити наредингјате мударене Хусейне офтано дилино. А Катар о исламе Језите скоро тано потврдимо.
Ни на одобринја, ни на нарединја, ни на сине присутно ќе да му дарге Хусейне. На не точно дека езити кергја акава. Хем ни на не дозволимо те мислинал пес дека кергја савко нешто езити ланатуллахи. Сеолошно мисли бе муслиманески тано харами. Джека на джане ако сум потива кергја муслимани дека тано езити. А кој тврдинала дека езити нарединја те мударене Хусейне офтано дилино. А Катар обрати намаман посебно манушенге кола со следине не казалија. Ме правила дервишија, ме правила суфија. Наре вакергјум повише пути, наре да потребате вачера повише пути. Ме оманге пехли бейтески алейхиссалату вассалам сиклюм ки семан. Хемадалла алхамдулилlah Allah пуране дервишија коркори ми баба мо папо цело мири фамилија мангле ехли бейте алейхиссалам. Хем на нашлетара ехли бейти нигде аверти. Хемо пуране дервишија да шевија да сасине агер. Авдиве пошто акаја неви генерација те кене со свестинала па алхамдулилlah со слединала. Хема кана джанена деко газали тано ленгоро имами, дека тано ленгоро алими мангава акала лафија те чивен песке ки годи. Тумен секогаш, ме тумен де се клилум дека тумен вакерген манги, деко Језиди ланатуллахи тано катили имам Хусейн. Хем дон денес авдиве до ава черена. Хемо доајтано точно. Ама акава тумаро имами газали а савко нешто не гиринен лева керела туменге дека сиен дилине. Шел берш ко илахие ко меджлисија ка хем те бешен керена езите ланети. Ланатуллах алейхи бедан. Точно тано то. Ама акава тумаро алими тумаро имамија дава на дозволинеле езите ланатуллах алейхи дикелале сар муслимани. Чивенту менги акала лафија ки годи, чивенту менги акава тексти Ибн Газали јаскоро ки годи, хем керен хали, керен тефекури. Пенџардесиен ко тефекури, керен тефекури, дикен джикајре салату менака. Пала до ова керла те докажинел пес да деко Језиди ланатуллах алейхи мударге имам Хусейне пале модува на керлале кафир. Тумте мудари имам Хусейне ништо на небе кафири насиян. Ама кана те вакере ки асхабески је грешка лафи. Је ту кафири, муртеди, мушрико, халали торат, те мударенту, те чиненту, ти каленте васта, ти каленте пред, ти мен, сајтано дозволи. Ама ехли бейтески зулуми не со проблеми. Ту сијан муслиман. Пало до ова керала. Хем котарте джанол пес деко убица е Хусейн скоро алейхиссалам, овнама керала алейхиссалам тано мандар. На кергја товба англедер темерал. Исто да Ибн Теймија со керала кава керала. Ша кергја товба, котарте джани. А Аллах тано адва со прифатинел и товба перо бондар. Па кој ка проклетинел е убица е Хусейн скере, тано гюнахчари. Тено волдо Језиди ланатуллах алейхи. То волдо шимри ланатуллах алейхи. Со доватано нашти ништо више до тева керала. Е шимреда ланатуллах алейхи насминеа те кереле ланети суске ша кергја тоба. Газали ва керала. Е шарија, матуридија, суфија. Одолеске на не дозволимо те проклетинел пе се езите ланатуллах алейхи. Нас против шуне накана. Дозволимој била мустахабтано, јани шукари, доброволно тано, те роде Аллахе скоро рахмет е језитески. Се офтано муслимани, хем офтано дело таро амари дова, ко секова намази, Аллахума махфир лил муъминина вал муъминат. Офтано о Језиди ланатуллах алейхи, требно те родалеске рахмети таро Аллах. Мустахаб тано е мофтано дело таро амари дова со вакирај Аллахума махфир лил муъминина вал муъминат. Ја Раби опрости неверниконге и неверничкенге. Значи, ко ехли суннат вел џемаат те мударе ехли бейте алейхиссалам ништо на не. Ништо на. Акава ништо на не бетери си. Коте акава андина лапе акава тано пренесимо кокейд ал шерид мин ахбари Језид страна 47-48 таро ханефиско алими. Адала со дена пе се каш Ханефија, Ебу Ханифе, нек шунен. Алими Шемсуддин ибн Тулун.
Слична лафија о Газали силе директно копиролил ко Ихја Улумуддин, том 3, страна 125-126. Очачутно мангипе таро акала секте. Акала тане секте кола сојтане керде само товолпе мржна каршо ехлибейте алейхиссалату вассалам. Очачутно мангипе ехлибейте ске тано ленге ко ленге лила. Акава не е ништо. O Zehebi prenesinala یک slučka taro Shimri lanetullah aleyh. O Shimri beşlamışım یک dibe kerga do. Penga ya Rabbi tut isi tut čast. A tu manda počastingan man. Pa tu bayra kermiri čast. Yek neko yote shungala ka do apna رومانه تو اگر بنگا تولی کریا که تو تو مدرگان پیغمبرش کرونو کو صلی الله علیه و سلم دیکن او شیمری لعنت الله علیه پنگا مینا پنگا سرتونا نا پنگا او حلیفه مانگه ناره دینگا تمودارا و حسین علیه السلام هم می کرگم و دواسو حلیفه و کرگا همینی سیامین کو حدیثی ده کامانه شونه حلیفه نسمی نهته پاگا مارو الله فکر شو حلیفه Čačutno manuško vas o halilo akala iz mislime hadisi asome eratici tingumle nemsikagum tu bengi tano Shimri lanatullah. Soske taro adala hadisi anaiklola ništo je aver osveno do vas ova kerga akaba Ibn Arabi Maliki kutili bi sayfi jaddihi mudarjale korkorio peygamberi adale la fensar uske peygamberi ova kerga na ne dozvolimo ti iklol pe protiv o halifa akaba da o Shimri lanatullah alej odova agar halilo hem oftano adava so halilo čače adala hadisija su izmistingele na kaj izmislimi sekta. Panda but isi, panda but primera isi taro lengere alimija. Inšallah ek dive adinama kisavi bilo tema ka osmelinen pem kaven ka tjeren lafi akana ka tedasijum. Buyurun inšallah. Džija ka tek ergem lafi tarjakaya borba verbalno, yani čibjaja, lafencar, fetvencar, protiv ehli bejti, alaihimus salatu wasalam. Akana inšallah mangavate kuva pohari ki istorija e Kerbela kiri. Sar vo opšto alu i Kerbela, kotar počmingi akala problemija, hem kotar alo jezidi lanatullah alejh, hem javera točki. Najbari uloga ko šehidluko imam Husein skoro alaihi salatu wasalam i silo Muavija. Muavija penjar do amenge koje skoro dat. Ebu Sufjan. Ebu Sufjan ko vas okerala 3 bitke protiv pejgamber. Bedr, Uhud, hem o Hendek. 3 bitke protiv pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Ebu Sufjan. Leskiri daj koj? Hind. Koja so hala Hazreti Hamza skere, buke, koja so odobor sinela mržna karşı o dini. Neli vakerla pe pencare vlade, pencare çave kotara vola tarusa o keraval. Nogrişinge. Akava Muaviya bayrola ko asavko ker, Kovasutano mržna perdo karşı ehli beyti aleyhissalatu vesselam. Hem karşı o dini, hem karşı o Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ko asavko ker bayrola. Yagana zamisinin o Muaviya nekoga şavola, hem vakerala mesijom halifa, mesijom nasledniko, hem me predstavinava kana o dini. Zamisinin asavko ek manush taro asavko ker, asavke uvodeja, ko asavko ker tano bijamo, te avol, hem to akil mesijom halifa, hem mesijom predstavniko, hem mesijom nasledniko e pejgambere skoro, sallallahu alaihi wa sallam. Akaya familia koja se ko Kurani penjardi sar shajaratul mal'une i prokletimi familia i prokletimo kaš. Zamisna akala manusha kana mangena te aven ko bashi je dine skoro. To ven glavna ko dinije me muslimanengi. Koda su kirge najbare bitke najbare paripe e pejgambereske sallallahu alaihi wa sallam.
Одобора акава мануш сине неважно кодини. Со пейгамбери салаллаху алейхи ва саллем сикавгяле скоро муй. Сахих Муслим хадиси 2604. Качитина палем романе матол долгодин о дерси. Ибн Аббас ва керала. Келавас не чавенсар. Ало пейгамбери ем пенгаманги. Джавикине Муавия. Gelum te vikinable. Au halasine maro. Alum ko peygamberi pengim de kahala maro. Palemo peygamberi va kergamange javikine Muaviya. Gelum palem halasine maro. Alum va kergum peygamberes ke de kahala maro. Po peygamberi va kergam la ashba Allah batna. O Allah nikketena çaylarol leskorovogi. Peygamberi dalale direkt no arman. Nadi ko peygamberi sile nasibutia kale benge. Na. Samo te sikavalle skoro mui. Te prenesenal pe akaba te achol de ko peygamberi dalale arman. Ehli sunnet vel cemaat. Akava naști prifatinal. So kere nakana. Avena palo akava hadisi o Bukhari hemo Muslim pravala yekyaver babi yekyaver kapitel. O kapitel janena saro anaf. Ako peygamberi nekas prokletinala bizo hako. Peygamberi prokletinala nekas bizo hako. Adava laneti o vola leske rahmeti. Zamislen lende peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şay zulumi te kerel. Nekas te prokletinal. Hemo peygamberi şay nekas te prokletinal da bizo hako. Hem ako prokletinala bizo hako nekas adava laneti ranala peleske ko rahmeti. Znači je peygambere da sallallahu aleyhi ve sellem yekaven. Peygambere da kanapadinen. Peygambereske da asavke sifati ya kaçiven. Nauzu billah. Akava hulukin azim. O najbaro ahlako. O najšukar stvorenje Allah eskoro. Kovaso natjerala ništo natjerala. Osveno dovatena olobijava Allah estarte barek ve taala. Akava manu sallallahu aleyhi ve sellem ko ehli sunnet vel cemaat. Šajto vol napadimo, amo Muavija te vol branimo. A peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem akava bučukar sikavgya hem bučukar angya o tane Muavija skoro maškaro narodu hem sikavgya. La ašpallah betne. O Allah nikketena čaylar oldu. Kergüm başı akava dersi ya trinčtar dersi o vezio Muavija hem sikavgya mijakov na ne manusu te našava maro vremeleske na ele nisa o vrednost. Ama pošto lendetano halil mu'minin o vujko vernikongoro oftano emir el mu'minin mora zažal te dale vrednost. Eğer o Muavija kada prifatinalo dini leskoro dada koftoto bershpari hijra kada više osvongapi Meka na nele kajte džal više na esote kerel na ekajte našel kamudarenle muslimajna zor zaman so peneno pure prifatinalo dini. Prifatinalo dini mnele ništo je dini. Eğer o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sikagya leskoro tan. Palu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ko vakti tar Omeri, ko hilafeti tar Omer ibn al-Khattab, o Muavija o vola guvernori ki Sirija. Znači ko Damaskus ili ko Šam. Omeri čivala Muavija sar guvernori. Kada čivala le sar guvernori, o Muavija više celo adava oblast, agar kontrolirnala le kopiro vas, so više Omeri na ele so te vakerel dodote. I istorija prenesinala de kapalo Omeri o Muavija mangla te aval te naglasinal pe sar halifa. Ama na uspengales ke nagelos premo o plani, hajde alo Osmani. Više ke da alo Osmani, Imam Aliya salamullah aleyh adaya mržnaleskiri penjardi tani od početak, više ke da alo o vakti Imam Aliyaski salamullah salavatullah aleyh, o Imam Ali aleyhi salatu wasalam, mangela te cidelle taro dovat taro guvernesvo ki Sirija, akava na prifatinala, eğer fitna, hem avala ki bitkata nasifin, kote so akava marala pe protiv
o imam Alija salamullah salavatullahi alaihi. Hem isto akate lende da o Muavija na kergja ništo, kergja ijtihadi, grešingja šajna grešingja, ako grešingja je sile sevapi, ako na grešingja duj sevapi je sile, ne problemi. Nikogaš nas ne problemi te mare te ehli bejteja. Niket nas ne problemi te mudare ehli bejteja alaihi salatu wasalam. Akaya bitka na Sifin, ovola bari fitna, buta sahabija mule, merala Amar ibn Yasir alaihi salatu wasalam. Koleske o peygamberi sallallahu alaihi wasallam ko hadisi ko Bukhari tanu liko Muslim, vakirala kamudarol tut adaya grupa koja soitani, adaya grupa koja stani neretsko, koja so kerala neret, munafikija. Koji mu darala le Muavi? Koji mu darala le Muavijaskiri vojska? Kergün baš akava dugačko lavi. Ako sam mangao kratko to objašnjav, sar воопшто кој се не Муавија алейхима алейх. Па аге хар пало имам Алија саламулла алейх, начало имам Алија, нарединала те мударен имам Алија алейхи салату вассалам. Пало дова керала проблем имам Хасани алейхи салату вассалам. Начайлола, бенк начайлола. Керала проблем имам Хасани. Имам Хасани алейхи салату вассалам уморно таракала битки. O muslimajna umorna taro bitke. Taro peygamberi nakla samo 3 anda, saranda berš. Bitka pali bitka, bitka pali bitka. Muslimajna merena tari sekoja strana. Evo peygamberi već baš akababa kergamenge. Deko imam Hasani salamullah salavatullahi alaihi kasmirinali tenzija maškaro muslimajna. A voli imam Hasani salamullah alaihi kerala je Muavijaja sulh, kerala je miroven dogovor. Sledindore peygambere sallallahu alaihi wa sallam saro peygamberi so kerga miroven dogovor ko dogovor tari Hudejbija, sulhel Hudejbije. O peygamberi kerala ki mekalnijen sar, kafiren sar, kerala miroven dogovor. Ma zadine namen najte zadinatu. Dosta više kala bitke, keren tu mari buti, amen amari buti. Neli? O imam Hasani alaihi salam isto kao kerala. Miroven dogovor. Nadeka prifatinala Muavija, zar mu peygamberi prifatinala kafiren ke da kergalen sar miroven dogovor na. Samo te smenen pe orbukja se više odobor sine mari be odobor sine fitne maškara muslimajna, nikas na sine više kefi te marolbe. O imam Hasani salamullah alaihi naredbaya taro Allahi, naredbaya taro peygamberi sallallahu alaihi wa sallam kerala miroven dogovor. Hem mukjali. Ko akava miroven dogovor, o imam Hasani je Muavijaja i sile ne save točki. Je taro najglavna točke tano deko Muavija nasminala te mukel pali peste halifa. Ako sneđiv do imam Hasani, halifet luk iranala peko imam Hasani. Ako nas neđiv do imam Hasani, iranala peko imam Husein, selamullah wa salavatullah alaihi. Akvasne je taro glavna točki. O Muavija na ikerala pekoaka. Odovajtano penjardo ki istorije, makana men detaljno kad je rala fitarija kaj tema, deka o Muavija mukela jezide la'natullah alejh sarpiro nasledniku. Vakerala o Suyuti. O Suyuti ko tarih al-Khulafa, baro alimi Suyuti lende koji janala ilimi, koji janala dini, janala koje Suyuti. Suyuti ko tarih al-Khulafa strana 156. Vakirla agja. Ja'alahu abuhu wali ahdih wa akraha nas ala zalik. O Muavija mukla jezite sarpiro halifa, sarpiro nasledniko hem šune nakana. Wa akraha nas ala zalik. Hem čivgjade manushen silaya te den bejati jezite. Akana ameno dva detaljno, kakala avdivem tajsa, inšallah detaljno kasikava, saro Muavija kerga sakava, kas mudarga, som mudarga, sar mudarga, samo teresolo jeziti ko vlast. Akava ko Suyuti. Palo dova o Taberi, ko piro tarih, isto baro alimi ko ehli sunat vajđe. Panšto to mi strana 301, vakira lagja. Da Muavija nas ila bejati ibnihi Yazid min ba'dihi. O Muavija çivgaye manuşente den beyati leskere çave Yezite başo hilafeti palilest.
јани тоа оле скоро наследник. Ва џаалаху валијал ахд, хем кергјале пиро наследник. А калатане дуј доволно доказија, таро дуј баре алимија, дека о Муавија мукеле езите сар пиро халифа, сар пиро наследнико, хема кате никој не иклило лендар дувате не гирнел, сари не одува прифатинге. Осујути ва кергја, хем чивелас не манушен силаја да теден бејати е езите.